Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka Any Ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila ban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Ka Neutral Border Dispute Redressal Forum haka khandai trik unailar arajar phulai kala penpau baka kwa ya ka jingtok kit jong ka Inquiry Commission balathung da ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam ban tok kit halor ka jingsha set yam jong ki hinriu ngat ki brio ha kisnong mukro ka balaja haka arpu atrik unai weng arajar puar haka jinge kren megila pathai ku board chairman jong ka forum uba chandame sungo ula penpau ru ya ka jinglingo bakumno kimi arli jingtok kit kawai nakaliang sarkar Assam bat kawai pat nakaliang jo sarkar Meghalaya. Ka forum kala ongru baka jingkwa pan IT ka jingtok ket jongki arli ki Inquiry Commission bala thung dak sarkar Meghalaya bat sarkar Assam syaka CBI lani syaka NIA kalong banyo ya ka jing bishar ka bohong bat ka bom dan kanu ru ka jinge syalian. Pensyai iki pa information ko jelang Meghalaya ko kawai bat khantam iki atau personal juni ki badang site sathan mukro barok ni lengo halor ke jingbom trek jongga jelang Meghalaya bani simenta haga tadi Inquiry Commission malakhot daga jala Assam kerku ngijinting berleyo la laisir lebat kerkhot bre Meghalaya juni jelang Meghalaya kitre banya wan ban ai tadi seki sta te Hoi, nyo jintip ba kajalam Meghalaya jumiro kadon hi la jong commission empat kilale ro yari inquiry yari kumbang letibla la klinika do retiat judge mau di wifi banta asistan kum advocate ba jesla te Nakalian juga Assam tak kumbacitip ke bangi ni layo kila ay tak report syaka sarkar Meghalaya jumi te sarkar Meghalaya jumi pat kamtret bagi simenta te kumbalong benta kapensa ini bagi babun ke undung namarwa kaju ke kes kidon atli commission dasnga pu syai ba Assam keperkesan dia dari jongkania berkejung hirup di perkesan dia lagi jom kania. Te kita perlu jumi di pemat yang ketiga jingcia lalu kata pensim kumno kinyo yang kata hau kejungki kebaki kidingan yo. Kene kowe jingkeli wa nikwa perlu yang ketiga kali commission ke kebangiti pa kamjudong kata kokom bagi nyejoy lang di art commission panyekren di bagian som bisa kalau dari kekam. Te segawe bangi mo penong bahaka inquiry juga Assam kadon lai kali kidau kibaka penyeng yang di jom kania. Kabenengkong kede kumbang lewi hak notis kewa kelaphat ba kuju ya sarkar Meghalaya jimi kalau thok sai ba kamukro ka ha apo ke jiri kendem police station jo west ka de amang kaum punta te kini pergi sai kena ba kalau kam cuba yang senang mukro cuba jo kejelasan kapoi wa ka omba ketu warok kejinjia kade nana dau jo kejingwan tuding jomki khasipna nanti ko kerbe no Assam bat kabalai kato kecing chasya jomki brio kejia nama baki wan kerkut yang itu ki forest guard baki polis ki badan hantu
la perchan banyakran ndrai ki sngau thu kira ikhtiar bermaksud ku kiwai ding ku ta terta banyak ya de ki banse kita ada iman kongsan ke bagi ki ibu ten kalian kejungi ku forum nidan perpensyai yang sorkar asam bat kunju yang sorkar jumi halau ini ki mati kabenkong daleleru kasnom mukro hibat kane kecekah bajia kam hapsu hapo juga jadi kemudian police station jaga west kabel asam nama orang pe kene kejinjia kam bajia hantu hakecekah badon kutuga forest ticket 1 kilometer tam na kutuga tiket shaliang jom pro kadon setang kubal arpulai kilometer 6 kesnom pro kita kata gue Indonesia kabar halor kejing ong yuki ba na kadau kejing wan tudik nyemla berlen kadon kata kejing yakiding nang tempo karbian long asam tambah ban ong yuki bangilong kinong tudik dari rumi di sengaja. Om deh begitu, dari nyitir. Yang mana dari nong nanti, petik ke sisa, nanya tuh ke sisa, bagai kom dalam bumi. Kita hiding di beriu jumi dua kitir hi nanti karbi. Tambah anda kitir nanti area senong jumi, lane nanti area lejong biru. Na klawe omde ukar bi wo or itu hidin ba uba lepu yeki sedu semukro ane utakar ter sedu sebab mekhalia he teki beu jugi kiki tom sombe itu hidin ba kiwan pongi nanta kiwan kirhi kibeu jugi ba kikadir 20 kijumi dei na kada dao bisa kena be bangilong tu Reyang ni mau bilang tu ngikit gimana? Dan bahkan tak berkom ni. Te hati jingi te kata jingi kerku kejo gibriu jumi yang kita kipuli asam. Hati jingi sisa kipuli asam kimdei berbek thong kumbo bek thong yang serulang mir. Namar bebel cross di area jumi ngiru gidong lagi jumi polis. Te sabun jingi gibriu juga anjing polis jumi ke begilai yang berentau. Kesekerukom kalau punta, mereka jilek jauh biru kalau kebapalan. Te kemudian menyetu ya kedau tenrai bumi kejadi kena, kedau tenrai bumi kejadi kena. Kamde kata jumtu dim dan ni kamde naga dau jumpu rusak. Kedau kejadi kena kedai naga jindok jumpa tu ke integritas kit, naga forest ticket juga. Karpe ang mga kasama udah untuk balai kau punta, mak kepori ke jingi kena, tanpa kebupun jingi kena nintip. Nagada ke jingi tombor jingi pai karpe beriu jingi beron situ. Haus nem arcara arah dengan pekelar, sanu kiberi beliau, arcara keluar sanu beliau. Hapo spem, sistem we, kiladuk kesim beriu situ iri beron situ. Tengok ngomong ni. Kasnong mukro, upur usam juga kasnong mukro. Na ketu keceka wadon ketu kecikit, sa kumpasan 100 kilometer sak macam ini sete. Kabakut upur usam juga kasnong mukro, kadeh hati tak keceka ikut motas yang kuat. Haduh tak. Te na ketu keceka wadon ketu ga, fresh cekit hantar motas yang kuat, kumang menesa 1 kilometer pula. Te unong mukro omba upapli lada ulek trai ulek ta ulek rep ulek riang ulek tun ulek tep apo upu usah kesnong lejok kilek rep kilek riang se tanpa kilek pomdin kilek badeng bersnai bersnasem bathanding ta ter nadong sedok kilek be cita namar rendai resnong bunyi baru asamu webel cross ketuga dia jauh ombe uluman putih uluman tu cukup terbiang lompong putar. Tidak kata kedau kami ini kecil kena. Te halor kami nagalem jumi yukunga forum
ngiyeng baik keluarga nongrim bat kajing sisa ba lada kumno kini ki perdok persenam jogi ya musim begodor ke jogi hakikat suloi jongga asam kini benyo ya ke hok ke jogi bat ni keempat ya ke Sarkar Meghalaya bakam dei bersusnap halor gani namar ba kajing snap jar kalong kum kadak juga jadi menjo bat kumo keting kajing snap jar jongi biru ibu baha kepenjot ye kari bagajat kari bunsha bani kajing let jongi lusni te yok lesi kane kajing snap jar ke jongi halor kane kan benduk no ke ye ka hok jong itu ki lanot ki basha niam artarik jauh nomor rahasia kelajia kini ketinggian susi hakawasan mut kiperdok pasnam jongi keladu bila kecil kamdan kanu ke justification kaba manu ru kila ban justify ban sim senan ya kecil jongno ru hakanu kanu kaani ya kata ni bersai kedar lah kelajia ketinggian dia kilong hai nak Sarkar ke jogi ada sebuah ukro kalau sudah ulang dalam juga itu kerjakan hari itu pada kalawan kau yang cintawa siapa kandan dan inquiry bagi ini konsultu saya kedar baik dikentir jauh menteri ramba jauh ke asam nodu bersenang menteri ramba jauh asam uang yang kena kajing siap ini sanggup uang bagi act of defense dan paniada yang tadi dia kamu kesokan asam ni keladang dia tak mindset ban justify yang kena kacung peniak yang kini sanggup di produk di personal jogi hari ini lagi ayat ka jingtau yang inquiry commission kasam kalau tahu Meghalaya kalau tahu bat ngelak tu ba unmi usok jogo jing sisa usok uban ai yang kata jingkut dan yang kata justice nam lagi kilong sem ki bladu ialah bayi bersama dengan jingja but yang ni lang barok ko jelah andai ko sosial ini kita sini kajik ka statement kepada kami nakalian jogo inquiry commission belatung ke Sarkar ke sosial ini kendian hakawa hakini kita sini karena komisen kelak kang lo yang file, dapat bawa di sini bahwa kalian kami Meghalaya ikamlah ban ai kita kisaki kisabut kisata kikot kislah statement terter haba deh ban kene kejingjian. Dan kami kedak kaji kali balik. Ban kaburu ini haka jing syapting yok lese kahok kan yamno jaga ba ngimkwa kabar lagi napai suka inquiry bala konstitusi da ke Sarkar Meghalaya. Ke Sarkar Meghalaya orang bang hadap simnya statement jong ke asam, jong ke Meghalaya, bajong ke border area, jong kita sunung waro. Lalu simul di kapau saya kedar baka Sarkar Meghalaya ke manjur ke pensisa baka asam kan ada one eye statement. Saka inquiry commission belatung da ke Sarkar Meghalaya. Leksi nakalian kiperlok cumi nepo asam kilapa ikut istilah kisaki setar statement ban pensekian yang katakan mungkin kau bagian baniada ialah kicong hibrid kacing kali kau ini bentar deh bah hakannya ke report jong commission belatung ke Sarkar Omdon AA ke bawah Sarkar Meghalaya kalau hak kalau ais ke commission ban justify ya ka nongrin bagian ban diada ban pendren ya kini beriu ki barak sim ya kecing jong kini kisanun ki beriu ki ba sak dia mukro kecing kali ba krawah kami benar lomba ka asam kada la jong ka inquiry ke mana ka jong report ke Meghalaya ka dan la jong inquiry ke mana ka jong report
dihakanu kenong pada yang bisa menu pada yang bisa ya bahwa manggil ayo jengkel ba haki por kita sedang tahu ini inquiry commission ada kesokan mereka miru nila dawalan pembor kesokan mereka bagian IP dekat CBI inquiry dari NIA inquiry dan ada kita neutral agency kiban investigate dia kena dia kenang ka jika investigation kanong bakod kanong non bias but kibadai hok pensyak penstam kita syak penstam dan nakalian macam ni ngidawa baka sarkar nakalian kan wanra statement ka baka sarkar nakalian ka yen halor kaneka jingdia pemugro bat ka baka sarkar nakalian ka don ban penpai kitin bat ya ka jingkren jangka commission balak thau baka sarkar asam namar kaneka chairperson layalam kemat dari komisen balak thau sarkar kala thau jurbai ka sarkar nakalian kalau baik bakim tere rewa lista bah ke sarkar nakalian kam tere ban cooperate de kedi kanong ka kamram jong ka sarkar nakalian ban phaikin ya kaneka komisen bakna mo patparo unsur tu daga basyai hakanu kanong baka sisa baka jela jongi kaya bat nakalian ka jongi ketariawan ni kwa apa bala sutu ada gini ki arti ki report ni sami jong arti commission harap ka juba jingjia te yakini ki jingjia ki kan bha ban bha sha ki central agency ban verify kini ki report por arti kenang ba kandang gajing bisa hok lalu kata gajing bisa pedang be kan daya syak siang yelo kenapa ka hok kan yang be kan ini kata gajing dawan kali macam ni kami la kacung karai halon ka inquiry commission report ka ka tu memang ngitip saya tunggu be kam tambe hawa kami gaya ka klan pha ya kita ikut kisah dari statement sya ka inquiry commission balatu dak sarkar asam mud ka inquiry commission jong asam kan sumitang ye pasti jong kino asam bagi kami kin kibat pendiangnya be jaga jelek macam-macam nak kadang dan macam bisa kau ngampua ini ki rai mi ai ke asam ada le kamat le kami kalian kadang lihat kalian lihat ai kamat le ini yakin baru arti di report ai kita no saka central agency di balang neutral ban bisa ini report pat penipat ya kawai ngara